Khasi Jaintia High Secondary Ad Hoc Teachers Association KJHSATA minta kasingi ka kharartrik ula ber klay lumlang Hasinot High Secondary School ban penlong ya ka general meeting ban yo pentmai nong kitkam khnang ban penklan ya ka ban pentlon ya ka kam ban pen scam shishu ya ka jinge day bat ka fastam the jet yo mebon lingdo kum president vice president ka Paramita Chowdhury general secretary Shri Andrew Linkoy Hakabay day ba kajing dawa jingki ban kintiyo no ikish ka deficit system na kalyang kinongelam lingba ka fastam kilaong bakin iPod shwa hadu shitayo balada ka sarkar kamle AA lada kaday ki ban mi madanru kan sami. Na kalyang president mi bon lingdo laitu babarabor kajing penkiyo tulop ka donbed mana usnem. Hinray mentapan adu usnem arjar khatnriyo lajendap hendru usnem ka tulop jingki kanne batsa kumju. Bangin up kumba ya kini ngila ya move lang ringkat bat ka fastom ti kumba ngide gi benta jok fastom ngila arrive bangin trilang bat ka fastom ti kumba ka fastom kala phak tien singi ba ipor stio lada am GIA belum positive po stio kumka body jongi na ki higher secondary nya banisong perkat la sini perkat da kumbai pa kita bagindra haka budget session nam ti yakni ka proposal jongi ya jisha kum mencim snam du lara ka budget session lara dei bangkoi duar play jong dei ba SK sun ti badi ba hima sampliang ru ila kran chapa halor kani kamat ndai ha to ko poru education minister jongi ba lakman rumbui ulo ang ba kin ha banangnya perkhat bat ban observe ti adan kata kajing observe kat tu kan ni bat kinan gini ki nong yalam na ka fastom kila ya led bat kila ya dan kajing ya keren ba usa ambros marak hakabaya de ba kan ka proposal jungi ti kata kajing ya keren jong isa kana chada ba de president jong fastom bat i sa ambros karang ya bat kumpala ong isa bangidang up ya kata ka shtayo kai ka utau so yu ba umi na kata kajing ya keren jong ki tingi ay por shtayo kamu ke fastam ka ay por shtayo balada kimla ba kinle ay lada ngim yo yang kata ka result ka pa ngihun te kemod nila habat perkat daki way nila ro bangin perkat daki agitation ru undo nama lada ngi page kat kum gani ka pe jong gani ka ad hoc last bangi yo ek increment ka dena du usnam arajar kandreo le ladangi ya denti nadu usnam arajar kandai ki ka jing sedang kalau san hajar te tang arajar shpau la ki nyo hajar arajar khatway shpau hajar arajar khatlai khat arajar bat arajar kandreo ka bakio 6% kalau arpusa hajar te habangi pet ya kane kadan bete kata ka increment lada kandai manusnam kala bande ha ki ar lai snam dai menta la jandap sa hendriu snam empat don ke kata ka jing perkhat thamai ladang ipet baro ki chhor ki chat ka petrol ka akiu ka bayeng ka akiu ting haban ngimla shu bangin em pat kani ka ju ka salary ka bangyo khamtam le gitu ki badan ya ki khon ki ki balik school ladang ipet ya ki bicycle ru menta ki akiu ba hadu kata hendai ketulop pada jong noi kai kam kiu dia kata kalong ke ka ba thamula kan haba ka ba school ke kiu kumno pada ketulop jong noi kai ka sakut kunju dia ha kita ki mat ki ba ngila da bikran mene ba ila da ong isa ngini aptang ya kata shita yawi lada ka government kam shim ya nu initiative ngin ha pania chakmat bat ngin larangi ha ban net ki surak ru bangin demand ngin let bat ngin demand ba da bang ya kran shpang ka budget session kadang-kadang sakat tu kan isni jam budget session but ya ka ladangi perkhat ngim perkhat tang ya ka budget session ru endai nibu hakmat jang ka sarkar ba ki deban perkhat ba ki boards exams ki lajan tang arpusan tarik kelas nang ka boards exam ti lada ki no hikai ad hoc baro kelum lang kin hab banlet susurok kan bu jing ya ki kena pat ki banlet ho exams kan bu ching kumnu kin penmi ya ki results kum ki no hikai ni don kata ka jingkit kli na banta ki na school ni don kata ka jing snow hendai lada ni hab pada ban lada ka kala poi du rendang ngin hab ban jingi ngim ban se ngin hab ban jingi tang ban em tang kata ya mentai atrai
anda ngilayo yang ya kan kata affirmation na sa ambros in writing in black and white paya kata proposal jungi la table ti in sa perkat baginya cakmat penuh baginda alada kajing temu jungi kala siso ka agitation ru kanang dan ke baro kenya bet RNT bat nginya trailang bat keti kaman bat keti kadiang bat ko sarkar kumno ban kampen bhan ya ke education system hamig halia boleh subon